Ki nongkit kam ke Ribhoi Dorbar menta kesengi kilalej benia kenduk kerpang nyai Deputy Commissioner ke Ribhoi District ikong RM Kurba na kebenta ki katuk ne kimat ki bayi dei bat kejing jong ki pajba ke district. Habale ia kenduk menta kesengi na keliang jong ki nongkit kam kila airu da kejing tho hakmat i Deputy Commissioner da kebakentu ban plino ia ki yo hapo Ribhoi District kabolong ru ban bu rengkat da kejing betha nangta ka interstate border ka baya tengku na kapor syakapor bat ka jela Asam nangta ka jinglip lai ki bakha kha ha ka district baro ka wei bat ka jingkiu bil ka baklem sothu nangta ka jingsniu jong surok ba forlen ha shilenter nadu jorabat shadu sha umyam nangta ka jingpeniang ye ki trok hasurok ba ka bolong ka jingwit ye ki nonglej nongwan ki nong yalam ki balai lam menta ka sngi ki kentup ya presiden uba RB Shadab uba GS Shadab ubadiu General Secretary uba RR Makodo ubadiu Advisor lambat ke ki dikhot jong ke Ribhoi Dorbar. Akbide bat kene ka ting kerpat ban plino ya ke yo ting sno bahasibun ya ka ban ai bi kuble ki sengu idisi bai la deble kene ka kam bat ila ai ru ya ketika bardar ya ka ba ki yo baro ako Ribhoi kin plino tamba kede ban sim ya ke ting bit undertaking na ka yang jong ka sarkar ke bale e kata ke ala e ka ban pli ting ai ka ting sengu ke ting kuble i akhirnya dia begini ke interstate border bat Assam kami semua Ribhoi Dorbar lalai banyak kentu ya Deputy Chief Minister jongka Government of Meghalaya Pak Kristen Punsong dak ba kerpa di ba in pentip in khot dan ai jakaru ya Ribhoi Dorbar bahkan dan lang hakaneka regional committee gitu dan dai nakano ra daw ba natran communication gap ne nakano kala bandong nakataru ngimsim layo ay kabanwan lang man hakane ngimsim layo ay ban share lang lane banya no senyang lang ini ade bat kane gading ekran kane ka interstate border dengan segmen pat ban ong ba DC kijungi pangkurba ela pula regi ban ong ba kawai pat gading kedu kinsa invite yangi bangyo ya kaban ekran lang bat ngiru nila penkret to kat ne ki dingdan kam bede ki kot isla jong kene kiri geraj isnong kita jungi po di Amerika dong Ribhoi ka ding lip lat ka ba ja bor po jungi Ribhoi district jungi kadan ka balit point ka ba i DC laung kadan ka ding thut ha ka liang jong ka bor ban ai jing sai na marba Ribhoi operate na nakaway kaliang kata-katitang na damsaj. But sisin malado na damsaj, undon lat si ban bakopat bane ban penbit penbiang ya kataka. Jingtu te kadawara galong ba hoy kadan sakaway pede ka option kata pede na kaliang na time berni. Kabawan rung sane. Tendra ito ni jing thut kang diat na kajing ide bat ka yung ya lanti yung kalan biya ketengku bat gawe kayong briu tempo siyang mangla te kakaba ka disiru kala pasyang ban solve ang problem kasi nang gataw pasyang tandre empat laban le te ngimtip hadukan no kan laban ne kane te ka naglaman Ribhoi Dorbar kan sa sim mikila di galanti ngilayo keteng ki nang samsnong to yung sa Ribhoi Dorbar sa sim mikila galanti kumno banyakran kumno kumadi sisin malaweng ya ita ni katkum gitu ang gitu DC ba kan nang don su kata kajing problem bede bat kalan kemanwan kha te hakajing dia debat kane ka jing sniu jong ka surok ka forlen kanero gadan ka mat ka ba konson ka bangi habi ya ka ban pediang namar ba yong hana ba kata ka company kala bankrupt te kamla suban maintain ya kane ka surok te disila kulare gi ban ong ban sa simi kana di ban yakran ban di we ban di board at meeting jong ti ban le ka badan kam da kajing ide bat gani kajing dehanggali kajing yang samakor illegal parking jong kitrong na panpaw ka ka komunikasi ki jongi te katar yung simkiahi ban bej kam tamo jing ide bat te jakam te work suit ndai tak kata silenter gani ka surok nadu jirabat ter haduha damsaj umyam sete kita kilong ki point ki bangi ekran akajing yadai bat hoy akajing yadai bat kane kajing dhang kali i na dei la pan pau yung iri lamat
dengan niat ba ndai tambi lama ni bubut ba kelaya mak ni kata dari kendu kita ta tim sosip ya ban le je ka berkam kita kelam pi point ni kan dan kalian juga ke depan tanpa semua kondisi bela treasure ham sam thai wat ya bang impat liok banyak keren tu la tak le kam ko mi la tanpa tang hakaji dei bat ka ribhodor ba galong tang ka jimna ba minsa hab ban khot ya kami ka Central Executive Committee haka khatsan tarikh jong mulai Oktober hangte office jong Oktober sekane galong ka jim lang ya kuwi ke lok khot jongi bede ki khot jong ribhodor ba haka CEC bakiriya poi wala da ngimla ban poi da notice yaki lane langba kini ki WhatsApp group ko bangi pha wala ki yo snow ki yo i ya kane ka media ba ka kasantere barok dikhot yung Central Executive Committee kinwan hangte po office ng Ribhodor ba gidan kadto kini ki kam ki bangi hap ban pindep apo yung kata ka meeting